ubwo n'ububirigi mvuga kandi aza kubwihanangiriza ndabisubiza. Ububirigi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze imyaka 30 gusa. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Byose bitangira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hano hirya hegereye uburengerazuba bw'u Rwanda, aho umutwe wa M23 ugizwe n'abasirikare batarenze 5,000 uhana by'intangarugero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kinabarizwa mu bisirikare 10 bya mbere bitinyitse kuri uyu mugabane wa Afurika. Ukongeraho ingabo zatojwe bidasanzwe za Afurika y'Epfo, igihugu cya kane gifite igisirikare gitinyitse ku mugabane wose wa Afurika wagizwe n'ibihugu 54. Ukongeraho izindi ngabo zoherejwe ziturutse mu bihugu nabyo bitoroshye mu bijyanye n'igisirikare nka Tanzania, Burundi, Malawi, ndetse n'abacanshuro b'abazungu ngo boherezwaho rukomeye guhagarika ibyananiranye ngo bakabizimya, kuko bita badasanzwe bageze ku rugamba, dore ko n'igiciro bahembwa mu gihe kingana n'ukwezi kumwe gusa kibisobanura, aho mu gihe bari ku rugamba umwe abahembwa arenga ibihumbi 8 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kumwe gusa, narenga miliyoni 11 mu mafaranga akoreshwa hano iwacu mu Rwanda. Aba bose maze kuvuga haruguru wongeye ingabo za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro, bombi bakubitwa umusubirizo n'ingabo za M23, aho uyu munsi uyu mutwe uri kugenzura imijyi yose ikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni amahanga atizera na gato ko ari imbaraga z'umutwe nka M23 utanafite ibikoresho by'intambara bihagije cyangwa se bikanganye, aho ibihugu bikomeye mu isi byose byemeza ko mu burasirazuba bwa Kongo hari abasirikare barenga 3,000 ba Special Force boherejwe n'igihugu cy'u Rwanda gufasha M23. Byageze naho bamwe iyo bashaka kuvuga M23 barenzaho akajambo ngo RDF, ingabo z'u Rwanda nyine, bakabita M23 RDF, ariko u Rwanda rwo rukabihakana, kandi rwagiye rubihakana kenshi gashoboka, ruvuga ko icyo ari ikibazo cy'abanyekongo ubwabo hagati yabo bari guhangana, ko ibyo ngibyo nta nyungu u Rwanda rubifitemo. Aho ubu ngubu u Rwanda rwagaragaje ko nta kongera kwihanganira ibyo bihugu by'iyo hakurya iyo byasarariye mu gutanga ibihano ku Rwanda ndetse no kurufatira imyanzuro nk'ububirigi, ngo ibyo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ntabikoze. Ntabwo waza ngo ntegeke uko ngomba kubaho, kwangira. Ntabwo ndi umutungo wawe, ntabwo ndi itungo ryawe. Ariko ubundi ububirigi bwazengereje u Rwanda guhera mu 1916 ubwo batangiraga gukoloniza kino gihugu, bagasenya ubumwe bw'abanyarwanda, ibyarangiye binateje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yapfiriyemo inzirakarengane zirenga miliyoni. None uyu munsi bakaba bagikora ibishoboka byose ngo basenye u Rwanda burundu. Mu by'ukuri aba ni bandi bo kwitambika u Rwanda, bafite imbaraga zingana iki mu bijyanye n'ingufu z'igisirikare? Mu gusobanukirwa ibyo byose, niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ubwami bw'ububirigi buherereye mu burengerazuba bw'Uburayi, bukaba buzengurutswe n'Ubuholandi mu majyaruguru, Luxembourg mu majyepfo, Ubudage mu burasirazuba n'Ubufaransa mu burengerazuba. Ni igihugu gituye n'abaturage miliyoni 11,700 batuye ku buso bw'ibirometero kare 30,689, kikaba ari igihugu cya 82 mu bituye n'abantu benshi mu isi yose, kikaza ku mwanya w'136 mu bihugu binini ku isi hose, kikaba icya 34 mu bihugu binini ku mugabane w'Iburayi. Ububirigi ni kimwe mu bihugu bike kugeza ubu bitagira ururimi byihariyeho, kuko ababirigi bavuga igifaransa ndetse n'ikidage, indimi zisanzwe zikoreshwa n'abaturanyi babo. Umurwa mukuru w'iki gihugu ni Brussels, umujyi utanashyirwa mu mijyi myiza y'i Burayi. Cyakora uza ku mwanya wa 13 utuye n'abantu benshi kuri uyu mugabane w'i Burayi. Ndetse iyo wanditse kuri interinete ngo niki cya mbere ababirigi bazwiho bidasangwa ahandi, usanga ari ugukora ngo udushokora tw'abana, byeri z'agatangaza n'ibishushanyo by'ubugeni. Umusaruro mbumbe w'ububirigi cyangwa se GDP, Gross Domestic Product, ni biliyoni 689 na miliyoni 360 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ni mu gihe mu mbaraga z'umutekano bashora amagera kuri miliyari 7 na miliyoni 900 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kikaba igihugu cya 31 ku isi hose gishora amafaranga menshi mu ngufu za gisirikare buri mwaka, kikaza munsi gato ya Slovakia ndetse n'igihugu cya Estonia. Bituma Ububiligi buza ku mwanya wa 61 mu bihugu bifite igisirikare gikomeye mu isi hose, kikaba icya 30 mu bihugu bifite igisirikare bitinyitse ku mugabane w'Uburayi. Muri iki gihugu naho kuba umuturage usanzwe kuba yatunga imbunda biremewe, aho bibarwa ko mu Babiligi 112.7 baba bibitseho twa pistoli twabo bwite. Ubwo ni abasivile barenga miliyoni 1,451 babitse twa pistoli twabo bwite, aha benshi muri bo baba batunze zo mu bwoko bwa FN 5-7 MK2 n'izitwa Glock P80. Ubu tuvugana igisirikare cy'Ububiligi Belgian Armed Forces kigizwe n'abasirikare 33,500, harimo 26,500 bonyine bari ku kazi, naho abandi 7,000 bakaba ari inkeragutabara. Muri iki gisirikare habarizwamo abasirikare badasanzwe banatojwe bidasanzwe, banoherezwa kuri misiyo zidasanzwe aho rwananiranye mu itsinda rya Special Forces ribarizwamo abasirikare b'Ababiligi 1,500. Ndetse muri abo basirikare bose b'iki gihugu harimo abagore n'abakobwa barenga 2,750. Muri izo ngabo z'Ububiligi harimo abasirikare basaga 10,000 batorejwe kurwanira ku butaka, aho kugeza ubu bafite ibifaru byiza by'urugamba bigezweho nk'ibyitwa APC cyangwa se Armored Personal Carriers, ibifaru bitwara abasirikare iyo bari ku rugamba, aho iki gifaru kiba ari umutamenwa cyubakanywe machine gun nini n'imbunda ntoya nayirasa ubudahagarara, ukongeraho ibyagenewe gutumbagiza za grenade iyo kure. Ababiligi bafite ibifaru byitwa Panda First 49 byaremewe kwataka no guhangana ku rugamba, aho mbene ibi bifaru bidakangwa n'ibiturika nka za grenade. Bafite bya bimodoka byiza bigendamo abasirikare bakoresha ibibunda biremereye cyane binarasa amasasu ku muvuduko udasanzwe, birimo nk'ibyitwa ATF Dingo 2MPV. Bafite ibirenga 200 byo muri ubu bwoko, hakabamo ibyitwa LMV Linux bafite birenga 80, aho kugeza ubu bafite bya bifaru bindi by'imitamenwa bititambikwa ku rugamba byo mu bwoko bwa Oshkosh Oliver Falcon bafite 337 byose byo muri ubu bwoko. Bafite ibifaru 99 byo mu bwoko bwa Piranha 30C baba bijya kumera nka za blende zisanzwe, isibye ko biba bishobora kugendera ku mapine asanzwe nk'5 muri buri ruhande, ubwo cyose hamwe kikagendera ku mapine 10 cyangwa se 12. Ibi rero iyo bigeze ku rugamba rwo ku butaka bihita mupfa nukira, kuko nibitoborwa n'amasasu cyangwa se ngo byitambikwe n'uduturika twa hato na hato nka twa grenade. Ndetse iki gifaru mu gihe udafite indege y'intambara ngo ibashe kukirasira iyo hejuru, ikiza ni uguhunga kuko naho wagicikira. Igisirikare cy'Ububiligi kirwanira ku butaka cyangwa se Belgian Land Component Forces bafite ibinyabiziga byiza by'urugamba biciye bugufi bikoreshwa kuri za operasiyo zibanga, aho umwanzi ajya kubona akabona abasirikare b'Ababiligi bamuguyeho atamenye igihe bamugereyeho. Ni Janko Fox LV bafite zirenga 108, kongera zitwa Janko Wolf LTV zitwara abasirikare n'ibikoresho by'urugamba babivana ahantu hamwe babyerekeza ahandi. Izi modoka bazifite zirenga 119, utabare izindi zisaga 80 zikiri gukorwa. Ububiligi nibuza mu bihugu 10 bya mbere ku mugabane w'Iburayi mu kugira imodoka n'ibifaru birwana ku rugamba byinshi, cyane ko kugeza ubu bibitseho ibisaga 740 gusa. Ubyumve neza ko kugeza ubu bya bifaru biteye ubwoba byica bigakiza ku rugamba bya MBTs cyangwa se Many Battle Tanks nabyo bagira. Biri no mu bituma bataza mu myanya 10 ya mbere mu bisirikare bikomeye ku mugabane w'Iburayi birwanira ku butaka. Icyakora bafite zimwe mu ntwaro zigezweho zirwana ku rugamba, zirimo nk'ibifaru bigenzurirwa kuri za telekomande, ku buryo birwana ku rugamba biri kuyoborwa n'umusirikare umwe wicariye mu biro, akanda buto kuri telekomande ye maze igifaru kiri ku rugamba nacyo kikarekura umuriro. Bakanagira ibibunda rutura birasa kure cyane bikarasa ibisasu nabyo biremereye byo mu bwoko bwa LG1 Mark II bafite birenga 105. Ese waruzi ko Ububiligi kugeza ubu na bya bifaru birasa rokete nyinshi icyarimwe bagira? Ibyo nabyo warubizi? Mu mbaraga z'ikirere Ababiligi barasanzwe, mbega nta gitinyitse ku gisirikare cyabo kirwanira mu kirere, kuko ari cya 76 mu bisirikare bitinyitse mu isi yose birwanira iyo mu bicu, kikaza mu myanya yo hagati na hagati mu bihugu by'Iburayi. Ubyumve neza ko bafite imbaraga nke cyane ugereranyije n'ibindi bihugu by'Iburayi babana mu muryango wa OTAN nk'Ubudage, Ubufaransa ndetse n'Ubutaliyani, kuko kugeza ubu bafite indege z'intambara 106 zose uzihurije hamwe
bituma Ububiligi butaza mu bihugu 10 bya mbere ku mugabane w'Iburayi mu kugira indege nyinshi z'intambara, kuko urutonde ruyoborwa n'Uburusiya bufite indege zikabakaba mu bihumbi 4, naho ku mwanya wa 10 twasanga Ubugiriki bufite indege 200, kandi Ababiligi bo bafite indege 106 zonyine, zirimo 44 z'indwanyi karahabutaka za F-16 Fighting Falcon zikorwa n'Abanyamerika bibarwa kuba zazisimbuza izo mu bwoko bwa F-35 Lightning II mu minsi iri imbere, kuko ari izo ndege zigezweho zifite ubushobozi bwo kurwana urugamba rw'iyi minsi ndetse n'ubushobozi bwo kurwana urugamba rwo mu minsi iri imbere, kuko yubakanye ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare kurenza izindi ndege zose zigeze zikorwa kugeza uyu munsi z'intambara. Ndetse igitangaje nuko igisirikare cy'Ububiligi kirwanira mu bicu ubu kibitseho kajugujugu z'urugamba 20 gusa, nazo zisanzwe zidafite icyatuma zitwe zitinyitse, kuko arizo mu bwoko bwa H145M. Mu bindi bihugu ho izi ndege zisanzwe zikoreshwa na polisi mu kwirukankana ibisambo byiba z'abanyi. Iki gisirikare kandi gifite indege 6 gusa zitwara abasirikare n'intwaro zo ku rugamba, bakajya n'izindi 36 batoreza abasirikare babo bahazaza bazarwanira mu kirere. Icyakora Ububiligi bufite za UAVs nyinshi, cyangwa se Unmanned Aerial Vehicles, za drone zigaba ibitero biremereye cyane ku rugamba, ziba zifite ubushobozi bwo gushakisha no gutahura umwanzi, maze zamara kumubona zikamuturitsa zimuhereye mu gihorihori neza zigakora ibyo abasirikare bari kuyikoresha bakeneye. Drone igahita yekura urusasu rushyushye rukidumbura ku butaka rugaturitsa ibirenze ibishoboka mu iturika ridasanzwe riterwa n'icyo gisasu, aho kugeza ubu mu ishami ry'abasirikare barwanira mu mazi cyangwa se Belgium Marine Component Forces harimo abasirikare basaga 1500 bakoresha amato mbarwa y'urugamba. Gusa muri ayo ngayo bafite harimo nk'ayica gakizi yageze ku rugamba nk'ayitwa frigate, amwe yifitemo na za systeme z'ubwirinzi bw'ikirere no guhangana na za submarine n'ubushobozi bwo kurasa ku rugamba zirekura umuriro ubudahagarara. Bakagira ubundi bwato nabwo budasanzwe mu gukora patrouille, ariko babufite ari buke cyane kuko butarenga umubare w'intoki zigize ikiganza. Ububiligi bubarizwa mu muryango wa OTAN ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi, kandi bakaba bafitanye umubano w'ubusangirangendo n'Abahorandi, aho hejuru ya 50% kw'intwaro zose bakoresha uyu munsi ziva mu Buhorandi. Ndetse ingabo z'Ububiligi zagiye zoherezwa hirya no hino mu isi hose mu kugarura amahoro aho yagiye abura, nko muri Mali, Iraq, Afghanistan n'izindi misiyo za UN. Gusa nanone iyo witegereje neza ubona ko Ububiligi ari igihugu nacyo cyishingikiriza ku bindi bihugu babana muri iyo miryango maze kuvuga haruguru, cyane cyane mu muryango wa OTAN, dore ko hafi ya byose mu bya gisirikare byagiye kure, ahubwo Ababiligi bagasigara inyuma. Umenya ariyo mpamvu umusaza yanze no kuripfana. Mu buryo bwacu butari bwinshi cyane turaza guhangana nabo. Ndavuga abo birwa batwiruka inyuma badukoronga ariko twebwe byatunanira, aba batunanira. Aha, mu gihe wakunze ibyo nkora ushobora kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok ni Aime Christian 01, kandi niba ari ubwa mbere wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.